Challenge? Challenge? Silly challenge? Nagkadutila ako ng absato at dati kalunay at dati kangkong at dati karabasa, kamatis at dati spinach ang kanan ni Pinocchio. Tumatag ka kabsat, nagka-fresh dayton. Sabang po lang inaligya ka bambantayan dahil ka kabsat ni o nalakalang ti pinanglako kanyayo. Joke lang, agabraw tayo at dilindin tayo kung bubod ka kabsat ko. Ano pa umay nagbanglog ka kabsat ko. Taon yung nanday tanim. Makapalok magpingping. Alaw, may kain kabsat ta, agamuri tayo. Ti nateng ko nga nag-iimas kakabsat ko. Nagpa-press. Lagi na brow tayo. Pauna yun ni kalunay kakabsat ni. Nagadupay dito ay kalunay. Ta iluto tayo tatagiti alaga dito unog tibuksit ko ag tatambling dan. Handa pa gamin napakan kakabsat. Sipot itay bigat. Si damot. Kinikan tayo siyempre ti kabatiti. Kabatiti. Kin parya. Tano medyo pumait-pait. Kin karabasa. Tano medyo sumam-isam-it. Kin ikan tayo ti kamatis. Tano medyo umalsam-alsam. Alag. Lalaok kan ti ramanan kakabasat. Kasi ti pinaglilinlaok. Tagiti bulate itong nagtibuksit ko. Nga sinoksid sida kanyayo. Ti inabraw kakabsat. May kayon. Tani nagimas da iti lutuwag. Sa tayo sagpawan ti naprito nga lamus kakabsat ko. Ginapang ko sinigay di jay. Uno binaringan di jay. Di jay. Pulaw pangkor kakabsat ko. So palang ilaop ko dito eh. O di libre kakabsat ko. Dagiti gulay ko libre pa. Dagiti kakabsat. Kasta nga talaga tagbiag kakabsat, kailangan tayo agsapol ti libre. Tam amin nga libre kakabsat kat ni imas. Nay, nagkalnat dahi ti karabasak na nagkintal na kakabsat na kabatiti. Sila ti kabatiti kakabsat ko. Ni medyo sumam isang kit. Paunayin madamanak palang agam amuri kat tilmo-tilmo na ko kakabsat ko katkatay nakmutin Ikabil tayo nga rod dahi ti bagbuon kakabsat tagburburok dahi ti danuman nga kasi pinagburburok ti darak no malagip ko isuna. Ken ikabil tayo dahi ti bawang nga tanong bumanglo dahi ti inabraw tayo kakabsat ko. Una yun. Saruno tayo mat nga ikabil dahi ti nakintal nga karabasan. Una yun ni kakabsat. Una yun, nagbanglo kakabsat ko. Ikabil tayo mo't dahil best friend tayo tanong medyo umadat-adat kakabsat ko. Sa tayo mo't ikabil dahil lamusan. Pauna yun ni nagimasan kakabsat ko. Awanin, lumukmag man ti kabsat yun. Isa rin tayo mo't nga ikabil dahil kabatitikin pa riyan kakabsat ko. Tagidan nga maluto daytan. Sa tayo ikiwar-kiwar basit. Paunayin talagang kakabsat ko, nakmakururay nga mga anon. Unayin sa ati ikabil dagiti bulbulungan kakabsat. Oh my kain kakabsat ko, tanagimas si daag. Mas lalo nga bumanglo ti angot nakakabsat dahi ti kalunay. Sa tayo ikan ti bulong ti laso nakakabsat ko, tanun lalo nga bumanglo. Siyempre kakabsat tinimplak dahi ti basit nga pampalasa. Tanun mas lalo nga umimas dahi ti inabraw tayo. Unayin. Kasli ti si dati napagklan nga Ilocano kakabsat no taga-probinsya. Nalutan kakabsat! Mangan kayo manin! Nakuluto at inabraw ko! Unay nagbanglo kakabsat ko. Wow! Pero may asok na ni. Una yun, iimas na kakabsat ko. Mangan tayo manin. Dati pariya na, ada kalunay na, ada kabatiti na, ada balangag na, ada karabasa na. Mga tayon. Awampay tin na po'y kakabsat ta. Hampay naluto, kat hanga makauray dagiti
Umuwi dagito yun unog na dahil tibuksit ko. Ang dama ko ura yan, nagita alagak dito yung kakabsat sa nga. Ramanan tayo pa ilang. Pag-urayan dyan na po eh. Pao na yun. Kabati eh. Pareya. Gold, dito yung gold. Gold, dito yung kakapsap. Dumaruot para kanya alam siya gold. No, 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 no. Ngayon. Ano yan? Grabe, tiimas ng kakabsat. No, Challenge? no, no, Challenge? Silly challenge? Naadat ng kayang-kaya kakabsat. Dako mamang challenge kanya ikandakti ko niya. Price dakto niyang igok bay na kakabsat ko. Dili kabsat siya urungan na dahil na. Kimas, grabe, maminsampay. Nagkimas, grabe.